Football Titi part zanga somthum pangana ngai thavele donta ila Arsenal legend Dennis Bergkamp hian football club tan omzia a angai dan fia felfai taka soin mithen khat ngai dan nen chuan ain persan angreng hle Dutch legend hian ti hian soin football club tan tak tak na inei don ani chuan nomoi an choite awangin tan lola an player te awang point tan lola an club chanchin hlui te awang point tan lola nangma kha chu klapa chuan telve thinlung taka zom ve nia in hriatna chutiang taka nangma thinlung chungril bera omthuk em ani na zoka wang chuan chanang che tiin Dennis Bergkamp thil clear dan hi mitam tak clear dan ani lo mai thei club tran kan nei thina kan tran chan ain ang vek lo bok an team an that em awangte player langsar an nei kan du zong tak an ni awangte club ro pui thin an ni awangte chan sang awangin club tran aom theya ma se Bergkamp hi chuan chutiang chu club tran dan dika angai lo thung club tran dan dik zok chu club chu engdin hmuna po ding sela chanchin ro pui an nei emo nei lo emo player ro pui an nei emo nei lo emo club hlo tling an ni emo ni lo emo chu club chu nangma thinlung chungril ber thlenga mun changphak ani phot chuan chumiki atang zok chuan tran turani atina ni bera club tran tu satlia ni lovin tran tu tak tak chungchang asoina ani bok ome Liverpool ate po khel to German penan kha a khel en man te chuan kan la hrachiang le ome palian vaklo ma se ball khalve theideu mai crossing nei thatak mai ania ani khan English Premier League ka record siama chu khum thei po ani lo kumsang ni panga khan English Premier League match ha penan hian electronic ankle bracelet amanga akeya electronic bracelet a hreng ran khatianga ain thuam chan kha aoma ama du dan po ani bik lo penan khan dan bo chet ani awangin kota inlanin thathum chung zel tang turin achung thu relania ma se thakhat zel banga zut man tin azalen tathunga ma se zalen tlontling ero ani lo Birmingham tan ain khel phalsak ania khati lai khan atan hun chung tur thathum zela da ani lova thakhat chau zel latang ani awangin thunei tulamin akeya electronic bracelet kha an hren tira match khat aya tama amang tange nge khati lai khan zandar sari atanga zingdar sari inkara pona achwa phalsak ani lova ma se match khel tur ero chuan electronic bracelet nen khan achuak thei ta thunga chutiang chuan khati lai hun kha amang liam ve thak ani footballer te po hian zia sang an nei veya bawro kentel magdeu nei te thleng po hian anom ve noka chungzinga chon penan po hi atel ve ome Liverpool player poimo Mohamed Salah chuan club dang pantum lovin a khel mek na Liverpool a contract azia bel ta zoka a contract nei mek kumin jun tha thleng dai ni in zoman tre Marcela kumni dang zia belin Egypt superstar hian Liverpool a kumsani somni pasari thleng dai contract anei tharta ane Salah hian kumsani som pasari khan Italian club Roma atangin Liverpool hi azoma ama lalu tu chu Liverpool siam lian thar le tu Jurgen Klopp ni in German manager kai hroina hnuaia Europa League ti lo champion no moi choi thei ang a choi kim veka tuna Arne Slot kai hroina hnuaia thu thlung tharin a khel chun zom zel don ta ani hian Liverpool tan match zathum somkwa pali khel to in goal zani somli pathuma khung tling der towa assist za som pakhat anei to boka Liverpool tan a match khel za deuh tho goal contribution anei ani Salah hian contract thar azia chungchanga ti hian soin tuna hian kaphur leya team ro pui takan nei mek boka ama po khan team ro pui takan lo nei to bok ma se tuna contract ka zia bel le na chan chu champion no moi choi zel thei tura din mun thataka kan din wang le nuam ti taka ka khel zel theina tur nia ka hriat wang ani heta hian kumriat ka cham towa kum som ka cham tlin ngei ka bei sei he hmuna hian nun nuam ka tia football khelpo nuam ka tia ka kheriara ka hun duam lai ber he hmuna hian ka mang tiin Salah hian Liverpool a nge thu asoi Salah hi season kalme ka po Liverpool khai pa zingami ania in elna ranga red star goal somthum pahnih khung toin English Premier League a ringot po goal somni pasari khungin top scorer ani meka Salah hi season kalmek English Premier League ka goal khung tamber ani mek ba ka assist nei tamber ani mek boka goal tho chua konga a tho hlok fal hle
Liverpool hi English Premier League ka hian a champion pui ngei don ni po in alang Salah hian Liverpool tan match zathum samkwa pali kheling goal zan hi somni pathuma khung kan ti kha heiwang hian Liverpool club chanchina he club tana gol khung tam zual pathumna ania Salah hian Liverpool player ro pui pahni goal zan hi somriat panga khung tu Roger Han le Liverpool tana gol khung tam ber record chelmek tu Ian Rush goal zathum somli paru khung tu te record chau hi ala khum lavani Salah hian English Premier League B ka goal za somriat pali khung toin English Premier League chanchina hein elna gol khung tam player pangana Sergio Aguero nen anni dun meka Thierry Henry goal za somsari panga khung le Frank Lampard goal za somsari pasari khung te akal pel felto tuna hian Salah hian English Premier League chanchina gol khung tam lama phak lo player pali chawa nei towa goal za somriat pasari khung tu Andrew Cole te goal zani pariat khung tu Wayne Rooney te goal zani som pathum khung tu Harry Kane le goal zani somruk khung tu Alan Shearer te chau hi Salah aya English Premier League ka goal khung tam te anne Mohamed Salah an contract a zia tharba ka hian a team captain ni bok Virgil van Dijk point Liverpool a hian contract a zia bel ngei don ni in alanga Van Dijk hian contract hi engang chin nge a ziang ti hi akim changa tarlan ni lo ma sela contract zia ngei turin indoor na akal meka an indoor na po akal tluang hle ti report ni in contractor hi aziak thoi tura beisei ane Khovela defender Thaber ta zinga mi then khat phechon a Thaber anti hial Sergio Ramos hian a career a ma chon tam Messi chungchang ti hian soin Messi ma chon chu mangchia ang mai ania ani ne na chandun ero do thu sam ani thung a chan chu ka career a khan Messi ne na kheldun hi ka ngai tu phak ngai lova El Clasico a Real Madrid nen ngei maya Messi ma chon kha chu ton hriat thabik atling bok khati lai khan Messi an ball khal chunga kantlar hnung aron sutur ka hmua piangin kalung phu hi adik lo man chia ani laka khachuan ti swal pal kha goal chuana ani ti ka sachiang hle tactic manga dan kan tum thin dana chuan ama dang thei tur hian ruwa manna abik in kan siam thina match 10 khata chuan a hau tak zual pui kan sukiang ve thei ram thin Paris Saint-Germain na khelpui chungchanga chuan mi te hian engwangin nge ani hi an soivul chuk ti te hi ka chian zual pha hle training na achang chuan chol mevin achevel a magic munam tak tak te kha ka clear top mai zela a pass a shot game a chiar thiam dan zong zong te kha rin phak bak dai ani match kan khel te khan thil mak ati theina turin alama ball da ka tum tlat thin apoi mober ero athil ti awanga aro puina pia lama a mishing na hi ani teammate ro pui takania captain amben seng hau si lo khan team khai pa thatak ani Spain le France a ani atanga ton hriat kanai danglam na chu Spain a chuan El Clasico a Messi hian min ateka piangin katal buai zia englai point hun harsa min siam thin Paris a khachuan kantana gola khunga piang khan kanuya kahlim thin ani khatia ka teammate ani hnu khan tun thleng hian ka ma chon le tamia lova chuwang chuan pathian chunga kalom hle ati ani Sergio Ramos hi Real Madrid legend ania Messi hi Barcelona legend ani thunga Paris a an khel duna in thin kha anin rem le thlap Ramos po hian Messi hi Barca legend ni ma sela faklak ani zia hriain lai takin thila thira Real Madrid mit mei aveng ran lova professional takin aril ru asoi ama chon tam a hriat chian tak tur po ni in melma anga ama chon to le teammate anga a khelpui to ani na kia po a clear fel le Ramos hian Lionel Messi hi ada sang le ti po achianga Argentine superstar hi chu soinep thei ani lo ani bere Nizan Khan Europa club level in elna Europa League le Europa Conference League quarter final first leg khelania Europa League a Manchester United in France a Lyon machonin Lyon khelmola hian goal lia luta in khelmain Manchester United goalkeeper Andre Onana tongpor lema sela chesual langsar bera atanga United hi chakzau lovin goal ni veve khungin Lyon nen hian anin ne to kani Lyon hian minisom ni pangana Thiago Almada free kick atangin goal an khunga he goal hi Onana hian achua hau hle ball kal analova ball tau tura zuang Lyon defender
nia khate an tau thelin Andre Onana hian abo thel vele ngot boka ball gola alu tani hemi nu first half additional time a Bruno Fernandes a free kick pet an lo tau chua Manuel Ugarte an alo volley a heta ball kal hi leni euro chuan 6 yard box nai taka tangin atau goal zuya United sip hur first half on top don naya asu tani second half team paniten hun tha an nei te goal an chantir theilok lova hun top lama goal lu bel chawin minute somrel parian na Bruno Fernandes a ball vor thazet tau tu Joshua Zirze chuan Mikwal team United goal ni na akhunga United hian chaktura in ngai na an nei lian man le ma se mual nei tu Leon in tlom mai an tum bik lova theitop chuan Norletin additional time minute somkwa panga na United defender te tal buai kara Ryan Serki chuan an sipura suta he goal lu dan enin Manchester United tlar nung dem thei an nia an tlar nung lam che fu lo hi Leon hin an chhor tangkaya baka Leon hian chep takara ball anin pengama an huai senra an seng ani hemin hu hian goal dang lu bel talovin team pahni te hi goal ni ve khungin anin ne to ka second leg Old Trafford a khel ani huna team pahni te hi chungnung jok om lovin anin machon don ani Leon le Manchester United in khelzo hian United team manager Ruben Amorim chuan an goalkeeper Chesual Andre Onana achana Amorim hian ti hian soin Andre Onana ai hian Manchester United manager kanina angin ti sual kanei tam dei jok tiin an goalkeeper thlawang hi a hau ani season masa ti ratanga chutin Andre Onana hian ati suala wangin goal riat achuat ling towa English Premier League khel goalkeeper jinga heti chunga hetiang lama record nei cheber ani kumsamni pokomi Andre Onana hian United hi kumsani somni pathumni puilai khana pana United in amana palmak tadwe somli pathum point pariat an senga David De Gea nolin Andre Onana hi an thlang ta zo khania Andre Onana hian United ta na khel chungin goal za somthum pakwa achuat ling der towa clean sheet tum somni pathum chawla nain Onana hian United kor hachung hian match tin goal khat point pali pariat chua ji ang ani Europa League quarter final match danga English club Tottenham an chak zawbik lova an mikhwal German club Frankfurt nen goal khat ve khungin anin ne to he match a hian mikhwal team Frankfurt hian goal khung ma sain minute rukna tun hnaya club lian tam tak nena soizom ni mek Hugo Ekitike mangin man shuaya minute somni parukna Tottenham hian Pedro Porro Spanish defender mangin an sut vele hemenu hian hun tha dang team pani ten nei zui ma sela goal an khung bel theilova Tottenham hian hun tha nei tam zokin an van nei zan ni se goal ni aya tam khung thei turan nia ma se goal kham tum ni pet perin goal ngei tura ngaya te po chance an khoral fawa chuwangin Tottenham po hian goal an khung bel theilova goal khat ve khungin team pani te hi anin ne tok ta ani Nizana quarter final match danga Bodo in Lazio semi final neya Italian club langsar jok le chakturarin kai jok ni bok hi Bodo khelmola hian cheswal joka antang ani Scottish club Rangers point an mikhwal Spanish club Athletic club an ne zawlova gol khung lovin anin ne to Nizan vekhan UEFA Europa Conference League quarter final first leg khelin Chelsea anin lana Chelsea hian Legia Warsaw khelmol panin Sithum Faim Blues sian chaka minisomli pakwana an player no pang tangkai thang duang tak Tyrick George chuan gol masoi khungin minisom nga pasarina le minisom sari palina te noni madweke ana khung bela noni madweke gol khung te hi Manchester United atanga lona an ho Jadon Sancho siam sak ve ani Chelsea tana gol masoi khung tu Tyrick George hi Bukayo Saka nen te po an mel ainang leya Saka tharti alo soitok te po an oma a mel en wangwang hi chuan om po a om viawani ani hi kumsom pokomi chau niin forward player ania English player niin under 19 level aramta na khelmeka English Premier League ka Chelsea tan hian match khel ve to ma sela English Premier League ka bultan tu singa alatel phak mi alova ma se European competition bi ka hi chuan Chelsea tan match som lai a khel towa tual chung lama ain khomal pui hwa bin elna lama Chelsea tan hian match a khel tam zo kani Europa League quarter final match danga Rapid Vienna chuan khwalmola Jan Garden sikal final neya Italian club Fiorentina point khwalmola NK Celje gol khata nein Spanish club Real Betis in an mikhwal Jagiel Honia
sinhi fain an hne bok ani zan ina in elna then khat khelchun zom ani le don boka darsam pahnih le chanvea La Liga Valencia le Sevilla in machonin Serie A matcha darsam pahnih le minisom panga a Udinese le AC Milan anin machonanga Bundesliga matcha darsam pahnia Wolfsburg in Leipzig mikhualin darsam pahnih le minisom panga a League 1 matcha Lens in Reims an mikhual don bok transfer thule ngai thak chun zom ta ila Manchester City chen Tottenham atangin left back Destiny Udogi an be sei meka kumsom ni pani mi Italian left back hi City in antlar nong ti chakna turin nipui transfer kongka hon huna lak lu ngei an tum don ane Athletic in tar langin Arsenal Chelsea Liverpool Newcastle le Tottenham te chuan Spanish defender thangduang kumsom pokami Bournemouth na khelmek din hai sen chu lak lu tumin anin chu meka agent te po an be pop to ni in tarlan ane Talk Sport in tar langin English club Southampton chuan French club Lens kai shwai tu Belgium a piang English mi ni si Will Steele kumsom thum pahnih mi chu roi an ril ruk meka English Premier League atanga relegate hlim hian team ti chaktumin team kai shwai tu thar roi an tum meka an manager roi sa Ivan Joris an ban fel towa Will Steele hi an be sei mek ane Times in tar langin West Ham chuan Southampton atangin English goalkeeper kumsom ni paruk mi Aaron Ramsdale laklu antum Mail in tar langin Chelsea chuan Spanish forward kumsom pokomi Jesus Rodriguez chu akhelmek na Real Betis atangin laklu antuma Real Betis lam hi Rodriguez manatana an be sei Paul Maktere somthum panga a anding ngetri bok ane Football Insider in tar langin Newcastle chuan goalkeeper thar nei tumin Burnley atangin James Trafford kumsom ni pahnih mi laklu antum meka English striker Everton tana khelmek kumsom ni pariat mi Dominic Calvert-Lewin an be sei mek bok Football Insider in tar langin Dutch club lian PSV Eindhoven chuan Ipswich atangin forward player kumsom ni palimi Jack Clark laklu antum don Calcio Mercato Italian chansin bulian in tar langin Atalanta chuan Paul Maktere somnga pakhat the chuanga manom chuan an forward Ademola Lookman kumsom ni pasari mi hi an hral phala Lookman hi club lian then khan nen soizom an ni mek Spanish chansin bu Sport in tar langin Barcelona chuan Leverkusen atangin German defender kumsom ni pokomi Jonathan Ta laklu antum dona Jonathan Ta hian season kalmek thangchau hi Leverkusen a contract aneya nipui huna free transfer a laklu theitur jingami ane Italian chansin bu ten tar langin Genoa kai shwai tu Patrick Vieira chuan Roma kai shwai a threlem lo ni in tarlan ania Roma po hian Patrick Vieira hi roi an ril ruka chuwangin Italian club langsa Roma hian Arsenal legend Patrick Vieira hi team kai shwai turin an roi ngei a be sei om ta hle Spanish chansin bu ten tar langin Barcelona director of football Deco chuan Real Sociedad atangin Spanish international kumsom thummi Alex Ramiro azir chiang meka ani hi German goalkeeper Ter Stegen mun ruak no khana tura abe sei jingami ania German goalkeeper kumsom thum pahnih mi hi Barca hian athak na tur andap mek ane English striker Ipswich tana khelmek Liam Delap hi a khelmek na Ipswich English Premier League atanga an relegate ani chuan a contract release clause Paul Maktere somthuma lei chua theina anung dona chuwangin Liam Delap din mun tur hi ala chiang lo hle kumsom ni pahnih mi hi English Premier League club lian jok engemaza tin an helmeka ani hian season kalmeka hian Ipswich Town match somthum pathum khelin goal som pahnih akhung to ane Arsenal Manchester City le Manchester United tenen Liam Delap hi soizom anne ole khatichin kha tuntuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se